Hürmetli tanışlar. Bugünkü mesele gelecek bunlar üçün ata-babalarımızın tarixin hem medeni mirasını saklap bakmaklar. Aktanış rayonu tarixin obdan okanına izladı. Hem de bu teritoriya 17. asır ahara, 18. asır başında negiz salınады beytirge bular. Demek indi birinci kişiler, ol indi kubrek ikinciler bular. Onlar şu zamanda kele başlıyor. Sonra bu teritoriya Оренбург һәм Уфа губерниясы Мензеле уезіне кірген бұлар, мұнысы да енді мәлімдір. Мәселен, Әлек ауылы халқына қағылғанда, 18-19 ғасырларда ол халқы типтерлер һәм башқұрт туматчыларға бөліне. Мұны айтырға керек енді бұнымен Ақтаныш районына һәм енді көп кіне ара-тире жоқта болған районларға қағылады. İkincilik, tiriklік үршету білен шүғылленгенler. Енді көп кіне мәшіттер шул ұқшіктер 18-ші ғасырның ақырында, яғни 19-ші ғасырның башында түзіле тұрған болғандар. Ішіміздің негізіне күші. Метрика һәм ревизия книгелері кібік документлар турында сөйлеп өтесім келе. Генеалогия мәгълүматларының төп шығанағы метрика книгелері. Православие метрика книгелері 1722 жылда Петр I шырында ғамелге кіртілген. Мұсылман, демек енді татар деп санайды көбірек, мұсылман дегенде метрика книгелері 100 жыл соңырақ 1828 жылда Оренбург Шарғия имек һәм Оренбургия деп аталған енді Урша Оренбургское математическое духовное собрание деген учреждение барлыққа келгеш шуның тарафынан кіртіле башлады. Слайдта сіз Мензеле уезінің Әлек ауылы метрика книгасының 1910 жылда туғырында мәгълүмат біле аласыз. Енді өзіңізге задача оңнан суға жазыла тұрған болғаны, һәм енді ең қызайында оң жақта анда номер қойылған, андан соң следующий полисында анда исем, андан соң туған датасы, һәм енді оннара атасы, анасы турында мәгълүмат берілген. Мында ғатаулар туған, оның әтесі Ахмет Шағайса ұлы Яғупов, әйінді әнесі Биммесуме Зейнулла қызы. Келесі язма вафат турында. Мында язмаларда вафат болған кіші яшы өлім себебі әтесінің исемлері турында мәгълүмат табарға мүмкін. Devam etiriz. 1888-20 yıllarдағы метрика книгелері біздің архивта, бұрынғырақ документлар Башқұртстан Республикасы Милли архивында сақланды. Ләкин біз оларының копияларын алып, біздің ішке де қолданашақпыз. Келесі слайдта никахлашу турында язма берілген. Анда үйленушілерінің яшы, олардың әте-енелерінің исемлері, шаһитларының исемлері, мәхір көлемі һәм хәтта нәсіл тамғасы, яғни ғаилә белгісі кебек мәгълүматлар табылған мөмкин. Үзенә карата бик кызык чыганага. Айрылышу турында язуларда шулай куллана. Анда да тамгалар, айын кызыгы айрылышының сәбәбе ешкана бу мөхәббәт булмау дип теркәлә. Айрылышу шартлары турында мәгълүмат очратып була. Буларны барысында без эштә кулланачакбыз. Метрикалар книгеләре ярдәм итә алмаган очракта бұрынғы документлар ревизия книгеләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ревизия книгасы ул исемнәрне атап төзелгән исемлек. Әлеге исемлектә хуҗалыкның иясенең исеме, әтисенең исеме һәм фамилиясе, аның яшы күрсәтелгән. Уфа губерниясы Мензеле уезінің шул Әлек ауылы, ягъни гомумән Актаныш территориясы буенча 1895, 1811, 1834, 1859 еллар өчен 4 ревизия книгеләре сакланган. Үземнән әйтәсем килә. Мәсәлән, шул башкортлар 1895 елда алар саналмаган. Әле ул вакытларны саналмаган. Шуңа 1895 елда кергән кешеләр алар басуда татарлар. Келесі слайд видео күшәді. Енді мұнда қазір порталының ничек эшләгәнен күрсәтәбез. Иң беренче чиратта анда теркәлергә кирәк. Һәм инде теркәлгәч башта үз проект булдырыла. Ягъни һәр шәһәргә ул аерым проект. Проектка кергәч үзеңне кызыксындырган гафу итегез, кертелә яңа данлар. Менә без хәзер күрәбез шушы процессны. Монда инде җинес санала, бала исеме кертелә, менә һәр сул якта сез күрәсез. Ата исеме кертелә, уң якка ана исеме кертелә. Демәк инде метрика книгасында булган бүтән данларны шулай итеп туплап чыгарабыз. Шуннан соң никахка күчәбез.
Демек инде мында iki якында күрсәтәбез. Мында бар келеш ягыдагы, бар кияү ягыдагы, һәм инде татарларда вәли вәкил дигән бер үзенә карата шундый бер таксон булган инде. Вәли вәкил ул гадәтчә атасы, ягъни инде олорак вәкил буларак күрсәтелгән кеше. Шушыннан соң яңа тикшерүне булдырабыз да, инде шул тикшерүне башлана. Тикшерүнең процессы ул бугатка җитеп дөресен әйткәндә, bütün данлар кертеп бетерелгәч, bütün источниклар шул метрик нәгеләрдән ревизияларда кертеп бетергәч, тикшерүче үзе белгән исемне кертә. Менә шушы поледа, менә үзең белгән кешене кертәсең димәк, и автоматик рәвештә система табып бирә шул кешенең кайсы нинди язмаларда, нинди статусларда билгеле булу. Демәк инде кеше туа, кеше олыгайган сайын, мәсәлән, никахлаша, балалары туа, үлә, ягъни аннан аерылыша. Шушыларның барысында система табып бирә. Һәм инде операторның эше генә инде монда шушыннан дөреслекне раслап, шуларны туплап кына барырга. Шушылай итеп бер буын туплангач, бер кеше мәсәлән, һәм инде аның ара-тирә-ягы туганлыгы топлангач, без шушыны дәвам итәбез тагын бер кат. Инде киләсе буынга чыгып китәбез. Безнең инде хәзер чыганакның тирәнлеге, чыганакларның тирәнлеге гадәтчә 18нче гасырның уртасы була. Булай инде санаганда, ул водитель белән санаганда, ул 7-10 буын булырга тиеш. Хәзерге заманнан санаганда аның хәтта инде аерым чакларда тирәнрәк тә була ул. Ансыз инде менә аста бик матур күрсәттеләр, бик тирән шәҗәрәләрдә була. Әмма инде гел гадәти эш дип әйтеп булмый аны. Һәм инде массада шул 18нче гасырның уртасы була иң тирән өлеше дип әйтергә кирәк. Шуннан соң инде менә иң азакта шәҗәрә шушындый кыяфәткә килә. Бар буыннарда табылгач, монда инде кыскасы гына образец рәвешендә, мисал рәвешендә номерлары куела, һәм инде аннан соң ул саклана. Шушылай итеп саклангач, ул безнең системада була. Һәм инде аннан соң мөрәҗәгать итүчеләргә ул автоматик рәвештә генә табыла дигән, и шул белән Карин әйткәнчә, шәхси кабинетта аңа ачыла. Һәм инде ул аннан соң скачать итеп ала, ягъни икенче итеп үзенә карата кирәклегенчә куллана. Система башын түбәндәге тәртипкә төзи. Һәм инде иң мөһимен әйтергә кирәк. Өстә була ата-бабалар, алардан аска таба башка буыннар урынала. Кагыйдә буларак буыннар күбрәк булган саен нәсел чылбыры да озыная. Монда архив белешмәләре тикшеренү хисабы, агач, схема һәм башка бизелеш төрләре кертергә мөмкин. Яшь буын үз гадәтләрен белсен өчен гасырлар буе мәдәниятын саклап яшәгән әби-бабалары турында белергә тиештер дип уйлыйбыз.